Ne možete. Aj krčite po nas, mi ćemo da imamo koji krčite. Evo, ruke pusti, ništa sa težinom, malo. A trči po nas i ko je prvi da tate? Ne, sad. Ko stane nas na mene, taj mi si bio sad. Pa ćemo ti ga tražiti. Ovo je speed fly, druže. I kad kažem stop, aj! Noge moje! Jebeć. Ovo do 90. Pa gdje ćeš niz vjetar? A nije nego 90 kg, Kako je? Kako je krivo? Da probaš? Matija, jurite se po nas. Kako? Kako? A? Ovo je 90 kg. Pa ja rekao da mi se treba biti stavno. Gdje ti je kvadrokopter? Radvokopter ga evo, ali ne pravi. Pa zašto mu ne ponudite?